ته چاوارکرین که ایروج اپراسیون اولهی و مروواهیê li Kampa Holê bi dawî bibe. Di roja duyemîn de hejmareke ji teqemenî û maddeyên ku tên teqadin di kampê da hatin dîtin bi taybetî di beşa pêncem a kampê de ku li wir jinên biyanî tê de lêbcî bûne û zarokên Daişî bi hejmareke zêde li wir hene. هناك ديمان هوالي مام محمد بادلي جمارة برايكرن ج روجا دويامين يا اوبراسيون ام بهدر لي تماشا بكن اف چه نوانا؟ بنرن اف مینا چکان چکرنه داکو زاروکی خواه پروردر لسر بکن